guys, makan. Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa guys, di sini saya mau makan-makan lagi guys. Jangan bosan-bosan ya lihat saya makan-makan guys. Maaf makannya agak sedikit caplak guys. Gak usah berlama-lama guys. Di sini menunya, di sini lauknya ada ikan nila, di sini lalapnya ada pete satu doang guys petenya. Di sini ada mentimun, di sini ada tumis kangkung guys. Tak perlu berlama-lama guys, sebelum kita makan alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Guys, mari kita makan bareng-bareng guys. Siapkan makanan kalian. Mari kita makan bareng-bareng. Seperti biasa guys, minum dulu, minum air dingin. Aduh guys, di sini saya udah ngiler sama ini nih, sama pete nih guys. Aduh, spesial sambal. Patenya manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, makan. Nyalanya garing banget guys. Coba sambal. Ya Allah, nikmatnya. Waduh guys, makan. Udah petenya manis. Garing. Ini hulunya guys.
Iya. Hmm. 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 Betulnya guys, amis. Hmm. Guys, Hmm. Duh, paling cocok kayak makan kanina. Duh. Auto saliter sang madak. Duh. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Tulangnya guys, aduh. Kamamangga. Wow, pasti nikmatnya. Đây. Tulangnya. Alhamdulillah. Nikmat tuh. Sampai ke perem.
Wow, mantap. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.